Želim naravno sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju kontinuirano ste pružali u kliničkom centru i zdravstvenom sistemu u proteklom periodu i očekujemo da tako bude i u ovom vankriznom periodu. Nadam se da će što duže i potrajati. Danas nam je veliko zadovoljstvo da pozdravimo naše drage prijatelje iz Elektroprivrede Crne Gore, prijatelje kliničkog centra u pravom smislu te riječi, kompaniju koja podržava klinički centar tokom kompletnog postojanja kliničkog centra, tako da mogu da se pohvalim da smo imali kontinuiranu podršku i prije COVID infekcije, tokom COVID infekcije, a evo sada i nakon COVID infekcije. Ova podrška koju danas predstavljamo jeste podrška akušerstvu ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Crne Gore u iznosu oko 240.000, podrška koja će biti usmjerena prema najljepšim događajima koji se dešavaju u kliničkom centru, dakle novorođenim bebama i njihovim majkama, gdje će im uslovi boravka i tretmana u kliničkom centru Crne Gore nakon ove donacije biti sigurno po svim standardima i kvalitetima kakvi postoje u najreprezentativnijim akušerstvima danas u Evropi. Svakako da smo se mi trudili da i do sada to bude tako, ali sa ovom donacijom i ovakvom podrškom od strane Elektroprivrede stvorit će se uslovi koje ćemo naravno zajedno i prezentovati, gdje će imati uslove, kažem vam, po svim standardima. Ja želim još jednom da se zahvalim Elektroprivredi, prije svega direktoru gospodinu Noveljiću, koji od prvog dana ima poseban senzibilitet prema kliničkom centru, odboru direktora i svim zaposlenima Elektroprivrede, koji na ovaj način sigurno mogu biti zadovoljni da sredstva koja su opredeljena da će završiti na mjestu koje će opravdati svaki euro njihove investicije. Tako da još jednom zahvalnost i dajem riječ gospodinu Noveljiću. Zahvaljujem. Uvaženi direktore, uvaženi prisutni. Evo danas smo lijepim povodom tu. Mogu da kažem da ove godine obilježavamo 110 godina Elektroprivrede ili bolje električne energetike u Crnoj Gori. Kada smo razmišljali prošle godine kako da obilježimo taj za nas jedan značajan datum, odlučili smo da to ne bude kroz ove klasične oblike obilježavanja takvih jubileja, već da uručimo nekoliko ovako malo značajnijih donacija za zdravstveni sektor, za sektor obrazovanja i sporta u Crnoj Gori. Mislim da smo teško mogli naći bolji način nego da ta sredstva upotrijebimo od ovoga što danas potpisujemo, to je ulaganje u kliniku za ginekologiju i akušerstvo. I mogu da kažem da u ime svih zaposlenih Elektroprivrede da smo veoma srećni i zadovoljni zbog toga. Ovi događaji nedavni u vezi sa epidemijom virusa su pokazali na jedan ovako dramatičan način koliko je važan sektor zdravstva, a čini mi se i da su raspršili neke stereotipe koje smo imali u Crnoj Gori da ono što je naše možda nije dovoljno dobro i da je uvijek bolje nešto što je sa strane. Mislim da je ukupan medicinski sektor pokazao kako se na pravi način, kako se profesionalno i hrabro i požrtvovano može raditi taj najodgovorniji posao, čini mi se. Opet kažem u ime svih zaposlenih, zahvaljujem se svima na tome, želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo u narednom periodu dobro poslovati i da ćemo u tom smislu moći da budemo još više društveno odgovorni nego do sada. Hvala vam puno svima.